akaduka kabemu kwa amani nga idoka yo omukyala bali kwa amani mbera yalyo ataba ilo omukyala atereka sente d'abakyala bayine ba village bank kinatero ko boxi wabakyala abakunga bakunganikiza ki bwe bali mwesigwa eri bayine so nze nso antene mu kwebyo ndoze baziza byada nga bakwenda muki sente yagiye kwesanga akaboxi akakamu kaboxi kagani bakamenye bakazira mu kantu kona atenga bakawandika abayire kali muki sente. Kirungi kyokola okuba nga oli kwa Why Media mwe bali kutugobera mu Bulambo the Family ku YouTube kitwizamu amaani era sababa yakabaka ali kusubscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Nze Yazid Yolisigira owife episode omikado abalungi abatubona bambi tokoma kubona mbozi ife bambi novaawo tokusaba subscribing ate n'ekindi bambi ya ku notification bell gikoneku kyo kikuyamba nti buli tutayo mbozi oba omu ku bantu abasookera ku bambi okugifuna nga wemba kubye ndi Yazid Yolisigira eno yo tuli TV lungi mbere ya kiyongobero nga woli kugibona mbere ya maziga biwobe eno ku kyalo ky'ebulubandi mu igombolola eri Nakigo mu district ya Iganga oluvannyuma olw'abantu abakali kutegereka bambi abatemo abalumbye omukyala omusuubuzi bambi bamunaga oluvannyuma bamukubakuba bamutematema era nga embeera neyo TV lungi wano gwe tuli ng'emba kubye ndi ku kyalo Bulubandi era nga omukyala eyayitibwa babweta Nabirukeya babaye bamwidi ku kyalo kuno abandi bamunazaako namunyole era nga abaire amaze ibanga nga alina akaduuka era nga alina ebintu ebindi byekolesaako ebyokusuubula ebirime bityo wabula yata akaduuka kumbalimbali okwa trading center ey'ebulubandi wabula akabaye katunda ino era nga abantu era kabere kanene nga buli kyoyenda bambi aluka yaba nakyo buli kyoyenda bakabuka tijagalo wana munyole era abaire atunda so obwire obukirisa leero eri abantu abakali kutekeka bambi abamulumbye wabula nga kitebeza okuba nti bano abayenze sente era nga oboolyawo bamutwere ku sente lyabeera atunze mu iduka deni oluvannyuma bambi bagema enyundo bamukuba ku mutwe yafiirawo embeera tinungi omukyala ono namunyole abaire amaze ibanga ng'aba wano wabula tiyazaala ku mwana era nga obulamu bwe obusinga abaire nga abaawo yenka oluvannyuma olw'omusaada we okufa emyaka egiwezeeko inuma eyo era nga mu maka muno atukitegeere nti abaire munumba nga asula mu yenka ng'aza ku muntu yena kyova obuolyawo bano bakolesa akakisa kano bambi bamulumba yeerwana kwayingeezera ayamba omukyala bamukubye ekiwundu mu mutwe bano kyamaanyi nekiri kufuuka ng'omusaayi kale ni bano bakalevu wano w'omudokooli abaire ekiwundu nga woona ngalinga nga abamufumita omumiro guno kale nga n'amakono gano baganywere galiko ebizizimufu n'omugulu gwona nga gwona guzizimwike kale baboneka nti balwanagane naye mukumuyita kale omusaayi ogwo n'ogumanyiisa bano nga guli ku lukuta okuva wansi mu kitanda aye bamaze bamulambaza ni ku kitanda bukalamu ino kumpi saawa 2 bandi kulumiro bankubira isimu munyole bamwisa kubira isimu abaire bikodo Moses yanumwike n'atuuka tukwagana nga bamwise nga ali abamutayo katanda bamutwere mu kisenge kyabaire asulamu bamutayo katanda bamutaako n'omukwaliso so kino ekikanga bakitufunye era mpumira ino omuntu yakoze ekikolwa ekyo tebezo abantu bano bakoza isaki obutemu bwa kinziko kuba nga yabaire ndokuba tuko kumukyekinga gano galige ekitulinga kubweni gano ngo wakambuka obweni galige ekituli ng'omutaka w'okukyalo kuno tufunye n'ekikangabwa ng'omutaka waife maama ono abeera tutembeeta bulungi kwegamba abaire ng'atugema ng'oti bwe tuli baana ba wano wabula tuli baana muviino aye tusaba Mungu atubonekeze oyo omuntu ayakoze ekintu modula ng'ekyo amutulage mu lujude amazima go gene tituyidi kyakola Alo nenda kutegeeza nze tindi nakuba mukazi ono baba mulanze kino banga abayirazira tabu abayirazira buzibu bwola mbona ndi kwewuunya tuli kwewuunya twena omuntu oyo kutoka ku nsonga eyo
kyokka tusoboire nga bwe bakobye ekyembi ekiriwo kiri nti omukyala ono abaire mugumbati yazaalako era wanaabaire nga abaawo yenka ng'azira ku mwana yeena era ne munumba tutegeezebwa nti abaire ng'asula mu yenka era nga kano akakisa oba oliawo abatemu ke bakolesa bamulumba bamulwanisa bamukuba enyundo bambi bamwita wabula nga ezira ayamba ab'omuliraano kuncho bambi nga baye bali kwebisaabisa bajja okubona nga munaibwe awuunanga okweigula nga bambi tali kweigula aye nga bagiire okwetegeeza ate nga olwigi lyo tilwigule bayitako namunyole mama lukaiya ng'ezera bambi kivaayo bajja bakubirako ku bambi abakulembeze ab'okyalo era bagiire okutuuka bambi batuukire kuntiisa okwigulawo mu kisenge ekindi mu abaire tasula bagwire ku mulambo ogw'omukyalo ono namunyole nga guli awo wabula nga ali mu kitaba kya musaayi abagubwainaku abakulembeze batukobeire nti ono asobola okuba nga abamwise bakolesa oba anundo mbwabaire n'ekiwundo ku mutwe wano ekinene era nga kibe kiri kusankanga omusaayi so bamukubye era nga kitebeezebwa okuba nti oba oliawo basobola okumutolaku oba kasente kayabaire atunzeeko ku mwiduka kuba mbona eigulo bamubwainaawo ng'ali kutunda yaguza ni ku bantu deni yajja yalambala so poliisi eidye kuva iganga kino yatandika ogwayo ogw'okubuuliriza era nga babaire munumba banoonyanku kino nga bali kugezaako okunoonya ku bujulizi okubona basobola okulondoola abakoze ekikolwa kino aye nga wendogera wano babaire nga bakaali kugemayo ku muntu yenayena wabula nga batukobeire nti balikola obutaweera okubona nga banoonya abantu abatemu abakoze kino ekyalo kiri mu kutya olwaki n'ekyagwirewo era nga bakati obutemu omwiganga bweyongere buli muntu yatube nga tuli kulingaku nga bambi ali kutya ng'ali kwirabulire ng'ali kutya nti oba oliawo ido nasobola okwiraku kuba abantu bali kuyitibwa mu ngeri etali kutegereka n'ababikoze oba oliawo abandi baluba kuzuuka so embeera neeri eno era nga bwe bakobeire poliisi saidi gano yatandika okukola okunoonyereza deni oluvannyuma omubiri oba omulambo gw'omukyalo ono bagutula mu numba baguta ku motoka gwatwalibwa mu iggwanika ery'eddwaliro eiganga okwekebedebwa deni ng'okunoonenkereza bambi kujja mu maiso tukali mu mbeera eno ya kinogogo eno ku kyalo ekyebulubandi oluvannyuma lw'okuyita omusuubuzi bambi omukyala abeere ng'akoze kinene ino bambi okukyusa ebyenfuna eby'ekitundu kino n'okuyamba kuku okuseesa ebyamaguzi ku kyalo omwami ono nalamanzaani sente bw'ekyalo kino so kyama tukobere ku kikanga bwekigwire ku kyalo kyo ekikanga kino kyona kyetwituuseeku kyatwenamiza ino kusinziira kutuwulire nti omukyalo ono bamwise amawulire ogafuna otya amawulire ngafunye okuvayo omu ku bakakiiko kange nankubbira esimu kunkyo saawa 2 gakikanga 3 nga nkoba ati muko omugenzi namwandu bamwise nali mukamangu natuukawe era ndagaye nga mukoze eki kemufu ali mu kyabala kya musaayi si ekikolwa ekyamukolebwaku nze nkivumirira ino kikolwa kibi kuba omukyala abaire yeekolera abaire alima asuubula kugamba nga tayenda kusaba tuwulireku nga bakati bandi banga balonye sente kuba abaire alina eiduuka gano nga lyatunda edduuka ly'amaani akaduuka kabalimu okw'amaani nga eiduuka ery'omukyala libalimu okw'amaani mu mbeera yaalyo ate abaire omukyala atereka esente d'abakyala baine bavillage bank kinatereka obubokisi obw'abakyala bakunganikiza ki bwemba abaire mwesigwa eri baine so nze nsula nti nemuku ebyo
ndoza bamu baziza byada nga bakwenda muki sente najyo kwesanga akabox akakamu kabox kagani bakamenye bakazira mu kantu kona atenga bakwandi kabaire kali muki sente akabox kano ka byateka mu sente zekyalo abakyala kibatamu sente bokabox kagani nga bakamene ni sente bakoze eki nga muzira kantu kigeza boneka nga sente badikoze eki baditwaire. Okay, so mule mulumu mwaganibwa ngo mulamu guli gutya yayitibwa atya? Okay, libwa kumutwe kuno kubaire kwekisagwe nga kikina nga bakingira wano kugama oti wenjera bwinjire munda sikyabone ko tebaba kubewo bakiso oba mutalimbwa abanundo nemukono gino baginyola nga giri eno nga bagizizawa einumeno so ye nembeera yetu mwagainemu nga yali mu kusinzira kubwabaire so ekikolwa ekyo kibi tukivumirira ino era nsaba abataka ab'ekyalo tukube abaana baife nga tuli kutida kwawona nti baziramu ababaye balimu tubakubize bantu bage bakukola ki okukola bavuire kumbali kwa kyalo tugezeko okwekuuma bana atenze kwekuuma enumba kuki kunumba kode naibo yafurega bakaza wazane bakwa ati yawulire kungaba mukola ki bamuyita atu amanye encho kusundika bwalubijiko bakagana muntu muki muntu mufu so chikola kibino kibi ekitukira ku mukyalo oyo abaye mukyalo mwikaikamu ayenda family ye wewa abaye azira mwana ng'omusuga bwako bantu yazala mwana muwo munda muno aye abaana bayi babaye akola ki abaye abenda so abekibina bakali kutandika tukobera kutebereza sente badde abere mu mimaka mu kabox tukayifuna ku akibina yene aiza kutebeza ku sente bayi mu kabox omu koze nga sobo kunwanya kwano twabafuna ku mungeri yindi aye nga wona ebikolwa bino biri biti ebyobutemu ku kyalo kuno kyalo kuno mbenga kufuna ku kikanga bwekyo kya butemu oti nobwo wabula akula kubwa nobwibi buno kuyeba bintu na batevi biki ayi kyo kutemula omuntu mbaire nkale ku kifuna ku kitundu kino so kyobona kitukanze ino tufune shoko singa bwenga twakakikola ki twakakifuna bwa bati biwuliranga bitundu bindi akujjo kwanga lwe kiriwa waife so ndiwulira mbu olugi lwabere lwigule sabe kwa kano kakuddoka yaka kaba ibinti bayibanga omuntu olimu kida ku bantu ogiba akusinza ku information yetufunye abasosewo olugi balwagende nga lwigule omwana omukuwa mwana wawaka natusewo yasindika agiye kugamba toluje ko inga asiko oluji nga likola ki lujabuji yalo mukaye tamwine mwine agiye kuyagana kwinjira bukuwera mundera nga ko yali awo bamwagende kemufu kali bambi toyanza chairman lekusabe omwoyo gw'omugenzi katonda agulamuze kisa niwa nabanga tusokisera kire bambi ekyomwerekera bambi afune ekiwumulo bambi ekyemirembe